Isaiah 48, verse number 10. Kung nasa, amen? Amen. Kanamaning do, palihog. Kanamaning do. Everyone standing. Isaiah 48, verse 10. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Bisaya, tanawa, ako miputli kanimo, apan dili kinaagi sa plata. Ako mipili kanimo diha sa hudno sa kasakit. Now I want you to turn with me to 1 Peter chapter 4 and verse 12. 1 Peter, doon sa katapos sa iyong Biblia. First Peter chapter 4. Can I ask you to do me a favor this morning? Pwede ko mangayot ninyo. Pwede tangan yung mga mask. Wala na COVID karon. Pwede ba? Dili kinanglan. I like to see your face while I preach to you. Ano ko makita sa inyong ngawong? 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Mga hinigugma, ayaw kinihunahunaa nga katingalahan mahitungod sa nagkalayo nga pagsulay nga mosulay kaninyo. Nga daw adunay katingalahang butang nga nahitabo nganha kaninyo. Now jump down to verse 19. 1 Peter chapter 4, that's now in verse 19. Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Bisaya, tungod ni ini, tugo kanila nga nag-antos sumala sa kababuton sa Diyos. Nga mutugyan sa pagbantay sa ilang mga kalag, ngato kaniya diha sa pagbuha og maayo, ingon nga ngato sa uska matinumanon nga magmumugna. I have two potential titles this morning. First title is Why the Furnace. I'm not sure how to translate that exact thought because it's not a sentence. Ngano man ang, there's something on hudno. Kita na sa pulong hudno. It's oven or furnace. It means ang lugar nga magpainit ka sa sulod. Gamito ng kalayo, magpainit sa sulod para sa baking, or the word of the furnace is talking specifically magpatunaw sa mga puthaw. That's the furnace. Like Shadrach, Meshach, and Abednego, gibutang sila sulod sa fiery furnace. Y'all remember that story? Kanang hudno, gigamit kana para sa pagpatunaw sa bulawan. So, title of my message, Why the Furnace? I don't know how to say that. Ngano man ang hudno, dili klaro yun sa Bisaya, I don't think. We could also call it this, suffering according to the will of God. Nagaantos sumala sa kababuton sa Diyos. Magkapon ta, tayo kamo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, thank you for your goodness to us. Dear God, would you fill me with your Spirit as I preach this morning? Would you empower me? Would you guide me? Would you give me wisdom and courage? Help me to say what's needed, leave out what's not needed. Holy Spirit of God, would you please fill me? Work in our hearts this morning. God, I need you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko maglingkod. Karong buntag, ganang ko kumusturiyad kaninyo kabahin sa Christian suffering. What is that? Kristohanong nga pagantos? Kristohanong nga pagantos. If you have your Bible still, look with me at 1 Peter chapter 4, verse 19. And now verse 19 pag-usab.
I want you to just notice the first sentence, or even first, it's not even a full sentence. Wherefore, let them that suffer according to the will of God. Tungod niini, tugod kini lang nga nag-antos sumala sa kabubuton sa Diyos. Do you know what God is saying there? Ang Ginoo nagingon dere, usahay. Sometimes it is God's will for His children to suffer. That's popular preaching, isn't it? You came to church this morning, I want to encourage ka. Listen, Diyos ka na ni ka mag-antos. Kita na encourage na. Nobody likes that. But very, very clearly stated here, usahay ang kabubuton sa Diyos, mao nga itong pag-antos. Now, I'm just going to tell you, honestly, ako gusto niyo, prangka, di ko ganan niyan na. I don't like the idea that sometimes it is God's will for me to suffer. Some of the Biblia nagingon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ang kabubuton sa Diyos, kanan siya, ang tanan tao maluwas. That same will of God. Sometimes it's His will for me to suffer. I don't like that. I want to serve God. Nakuwita akong tingwas, akong kasing-kasing sa pagpalalagay sa Ginoo, ganang kumahimo sa kaliinan, nining kalimutan, pinahagi sa akong kinabuhi. I have a desire to serve God, but I do not have a desire to suffer for God. Yet God clearly tells us in our text verse today, we're going to read it again in a minute. Klaro yun ang Diyos nagsulti na to. Watch now. Ang pag-antos, suffering, is a normal part of the Christian life. Tanong Pastor, mahal magwali ni Ana. Ang mga membro din magwali. But it's in the Bible. Ang pag-antos, mao ang kasi kasagaran nga bahin o dili klaro kasagaran. Dili klaro. Ang pag-antos, mao ang bahin sa tinuod Kristohano nga kinabuhi. How about that? Suffering is a part of the true Christian life. O kasi bisan kita nga musulti nimo, kung ikaw mo lagat sa Ginoo, wala na problema, bagkakon jud siya. Tanaw ang story sa Biblia, ang tanan tawo nga nagalagad sa Dios na panahon sa pag-antos, panahon sa kalisod, panahon diha sa hudno sa kasakitan. Time in the furnace of affliction. 1 Peter chapter 4 and verse 12. Go back a few verses. We just read verse 19. Go back to verse 12. Look what God says here. God says it is normal. Dili strange. Dili lahi. Dili. It is normal. Kasagaran is the only word I know for normal. Kasagaran. I don't know quite how to use it. But look at me if you would. 1 Peter chapter 4 verse 12. Kuna nasa, amen? Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Mga hinigugma, ayaw kinihuna-huna ang katingalahan may tungod sa nagkalaya nga pagsulay nga mosulay kaninyo nga daw adunay katingalahang butang nga nahitabo nga na kaninyo. Peter, speaking here under the guidance of the Holy Spirit, si Peter nagyong kanato, when you find yourself in the furnace of affliction, kung makaplagan nimo ang imong kaugalingon diha sa hudno sa kasakitan, ayaw ma-surprise, ayaw ma-shock, ayaw what's the word? Ayaw kahibulungan. How do you say it? Don't be amazed. I don't know the form. Ayaw mahibulong. Ayaw mahibulong. Don't be amazed. Ayaw. He said, don't think it's strange. You understand what the Bible says strange? It means out of the ordinary. Delete common. Nagantos ko! Nga naman! Walay-lain nagantos sama kanakon. Peter says, don't think that. It's normal. Naluwas ka?
Normal man good ang pagantos. Peter says, don't be surprised. That's normal Christianity. Go back with me to Isaiah 48, our first text verse. We have 3 text verses this morning. Isaiah 48, verse 10. Isaiah 48, verse 10. Isaiah 48, verse 10. Kung nasa, amen? Naidagang pastor mo, tindog mawali. We'll read it in just a minute. Dagang pastor mo, tindog mawali. Kung ikaw mo sunod sa Ginoo, siya mo panalangin mo. Na mga blessing para sa tao mo sunod niya. Pero that's not false. Dili, bakak na. Pero pipilag yun ang mga pastor mo, tindog mo sunod din mo. Kung ikaw mo lagay sa Ginoo, magantos ka usahay. But that is exactly what the New Testament apostles taught the churches. Paul said more than once, I told you, ako naginunin mo sa diyan namin dito, sa Thessalonica. He said to the Thessalonians, he said, sa diyan, naapami dito sa inyo ha, kami nagsulti niyo daan na ay mga panahon sa pagantos. We told you while we were there, karon niabot na. All through the New Testament we see, but let's look again, Isaiah 48 verse 10. Kung nanas, amen? Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Ako mipili kanimo diha sa hudno sa kasakit. You listen to me. Ang tanan tinud Kristohanon maggahin, can I say maggahin sa mga panahon? Spends time. English or not. Every Christian, every true Christian spends time in the furnace of affliction. Ang tanan tinud nga Kristohanon na ay mga panahon sulod sa hudno sa kasakitan. I'm going to talk to you very frankly to our church for a minute. Some of you don't know, ba ninyo wala kabalo sa naitabo sa niaging duwa ka simana. Most of you do. Kung wala ka kabalo, kung member ka dali o ganang ka kabalo, pwede ka mo story na ko. Pero yung mga tana sa laing mga member, come talk to me. Okay? Pero ang atong simbahan nagatubang sa mga panghitabo sa last 2 weeks. Nahilabihang nga masakitan, masakiton, nasakit. I don't know how to say it. Very, very painful. We've been in the furnace. Anata salud sa hudno sa kasakit. Some of you right now, Pastor Mike, wako kabalo. Okay, well, like I said, if you want to know, come talk to me. I told our church members, dali ka mag-chismis, dali ka magsulti sa laing. But if you're a member and you want to know, come talk to me. I'll tell you what happened. Ako nagtawag sa akong friend dito sa US sa Wednesday night. Actually, it was Thursday morning, 12:30 sa buntag. Wala ko nakatulog. Actually, siya nagtawag na ko una. Ngayon, wala ko nakabalik sa katulog. So I finally got up, nagtawag ko kaniya. Kung higala si Jason. Ako nagyon niya, I said, this week has been the darkest week of my life. Kini nga simana, pinakangit-ngit na simana sa akong kinabuhi. Ako nagyon niya sa naitabo. Our church has been hurting. I mean, all you have to do is look around, you see, may tibok section na kuha na to, nawala ang mga tao. We've been and still are in the furnace. Lalong, can I say, lalong yun ang mga samad. Here's where lalong yun ang mga samad. Dahil ang akong kasing-kasing huntot, karon pa, masakit pa. Daghang luha, murag napay daghan. Duha ka semana di labay sa diha, ako nakaton sa situation. Kinahanglan ko nga malikon para sa atong simbahan. So, naglikon ko,
The truth is, I didn't really cry until last Tuesday night. 1 week human sa panghitabo. Kanang panahon naghilak yun ko. Manhangtod niya ng panahon, ang simbahan niya, kinang pastor ng halikpon. Human sa men's prayer meeting, naghilak ko. Lalo mong sakit. Sometimes, ang sakit, ikan ining mga butanga, sometimes it comes in waves. Nasa yung waves, like ang mga balot sa dagat, mabot, hinay-hinay. Sa kadyot, magbati ka, okay naman ko. Dayon sa kalit lang, basi makita ka sa picture, makatungo ka, sa butang, o ang tanan, sakit, kalit lang. Yung talking about? Sa kalit lang, kanan ka, maglayo sa latin, o maghila ka ra. Our church has been in the furnace. Atong simbahan na nasa hudno. Ang niyaging duwa ka simana. Kini nilang first time na nata sa hudno. Kini nilang first time na naglusod mi, nagantos mi. But the last 2 weeks has been the hottest furnace we've ever been in. Pinakalusod, pinakainit. We are in the furnace. Hangtot karon. And the pain is still very strong. But this morning I just want to say very plainly to our church, ang kasakit nga nabatian na to karong buntag in the last 2 weeks, it's normal in the Christian life. The furnace is part of the Christian life. Anyone, bisang kinsa nga magsulay mo sunod ni Jesus Kristo mo atubang sa mga panahon diha sa hudno sa kasakitlan. And the Bible is very, very frank. Ang Biblia prangka gyud. Ang Diyos wala gyud nagsulay, nagtago sa kamatuoran na naipaganto sa diha sa pagsunod ni Kristo. I want to show you it this morning because very few pastors, very few preachers preach this truth. Turn with me to Philippians chapter 1, verse 29. Pastor Michael, ikaw magwali na nai pagantos diha sa pagsunod ni Kristo. Ang mga tao ma-discourage, mag-undang, paminaw. Paminaw. Kung dali ko musulti nila sa kamatuoran, ang mga panahon sa hudno, moabot yapon. Dayon, ang mga maluyahon, moundang. So mas mayag yun kung ako musulti niyo sa prangka. Philippians chapter 1, verse 29. Philippians chapter 1, verse 29. I want to show you what God says about Christian suffering. Philippians 1:29. Kung nanas, amen? For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Kaya nga kaninyo nga, kaya nga kaninyo, kinig ikahatag diha sa kabahin ni Kristo. Nga dalit lamang mo tuong nga kaniya, apan mo antos usab tungod ugalang kaniya. Paul said, not only should you believe in Christ, not only did God give you the faith to believe and be saved, but He's also given you the opportunity to suffer. Alang kaniya. Turn with me to John chapter 16, verse 33. Tanawon na tuon sa gisulti ni Jesus, kabay ni ini nga hiniskutan. Let's see what Jesus Christ said about Christian suffering. Can I tell you what's wrong with most Christians today? Ako musulti mo sa problema sa daghang kadaghanan sa mga Kristohanong karon. Dili buot ta magantos para ni Jesus. Siya nagantos para nato, pero dili buot ta magantos para niya. Ganan ta sa kinabuhi sa kasayon. But God said, Jesus said, Paul said it, Peter said it. Ang mga Kristohano magantos sa sahay. Let's look at it. John chapter 16, verse 33. John chapter 16, verse 33. Kunanas, amen?
These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Kini mabutana akong gisulti nga na kaninyo aron dinhi kanako kamo makabatong og kalinaw. Ang Dios nagsad na to og kalinaw sa sulod. Pero dili siya nagsad sa kalinaw sa kawas. Padayon. Sa kalibutan kamo makabaton og kasakitan. Apan pagmalipayon gidaog ko na ang kalibutan. Could it possibly be any clearer? Jesus Christ ang atong maluluwas, nagsulti na to, nagsaad na to. In the world, ye shall have tribulation. Sa kalibutan, kamo magabaton o kasakitan. Basta lang, or hangtod nga, napatadere. Sa kalibutan, there will be times in the furnace. There will be times of suffering. Jesus promised. Peter talked about this also. We looked at him a minute ago. Let's look at him again. 1 Peter chapter 1, verse 6. Paul taught this. Jesus taught it. So did Peter. 1 Peter chapter 1, verse 6. First Peter chapter 1, verse 6. Kunanas, amen? Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness. The word heaviness in the Bible, in that sentence, and most of the time, the word heaviness means depression. Akong kasubo. Buat na ang kasubo. If need be, ye are in heaviness through manifold temptation. The word manifold means daghang laing-laing klase. Manifold temptation. The word temptation means mga panahon sa kalisod, mga testing. It's not necessarily talking about mga pagtintong, mga makasalaka. It's talking about ang mga testing sa imong pagtuo. Look at the next verse. The next verse makes that clear. That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and glory and praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ Messiah. Di ini kamo nagakalipay sa hilabihan. Bisa nga karon alang sa us ka panahon kung ikinahanglan man kamo anaa sa kasubo tungod sa mga nagkalain-laing nga matang sa mga pagsulay sa Tagalog translation. Aron ang pagsulay sa inyong pagtuo, ingon nga labaw pagkaayo kabilirhon kaysa bulawan nga nagakalaglag, bisa nga kini gisulayan pinaagi sa kalayo, unta makaplagan ngadto sa pagdayeg o pasidungog o paghimaya atol sa pagpadayag unya ni Jesus Kristo at atol sa tanako. I think many times we as Christians, when we face suffering, we think it's strange. Something else strange. This is unusual. Dili normal ni. Dili common. We're suffering. This shouldn't be happening. But that's not what the Bible teaches. Kanadali ang gitudlo sa Biblia. Ang Biblia nagtudlo ang atong kalinaw, ang atong final pahulayan, a place of rest, ana sa langit. Pero diri sa kalibutan, naay pagantos. Naay mga panahon sa lud, sa hudno, sa kasakitan. All through the scriptures, sa tibok kasulatan, sige, mukita na to ang mga clear statements, klaro yun ang pagpahayag na ang pagantos maong bahin sa pagsunod ni Jesus Kristo. Turn with me to 2 Timothy chapter 3, verse 12. Si Paul, nagastorya ni Timothy diri sa 2 Timothy chapter 3, verse 12. Turn there, please. 2 Timothy chapter 3. Forgot where we are. We're in 1 Peter, so back up a few pages. Namawagi sa Hebrews. Ayun. Philemon, Titus, na yung mabot sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Kung nanas, amen? Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Oo, ug ang tanan nga magkinabuhi nga Dios nung diha ni Kristo Jesus, magantos og paglutos. I just want to ask a simple question. Why? Ano lang ko ang atan? Ano man? Nga naman ang
kinahanglan ang mga panahon sa hudno sa kasakitan sa atong mga kinabuhi. Why is the furnace necessary? Kung Diyos nagumagyod ka nato, nga naman ang mahigugmaong ng Diyos, mutugo ang mga panahon sulod sa hudno sa kasakitan. Why the furnace? Why the fiery trials? Nagkalayo ng mga pagsulay, meaning that he is just, the pain is so intense. Magbati ka, di kaya nimo ang sakit ikan sa pagsulay. Why? Nga naman ang Diyos nagpili sa hudno para kanato. Why has God chosen the furnace for His own children? Ang gihigugma kaniya. Ano? We find the answer in our first text verse, Isaiah chapter 48 and verse 10. Isaiah 48 and verse 10. Isaiah 48 and verse 10. Isaiah 48:10. Kung nasa, amen? Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Tanawa, ako miputli kanimo, apan dili pinaagi sa plata. I think that word pinaagi is actually should be uban, meaning in the same way or in the same place with silver. Dili pinaagi sa plata, ako mipili kanimo diha sa hudno sa kasakit. Dali sa Isaiah, ang Diyos nagkampara sa atong kinabuhi ngato sa mga precious metals. Bililong nga puthaw, can I call it that? Bililong nga puthaw, mga bulawan, mga plata, bililong nga puthaw. Kung ikaw mo kalot, dig. Kalot, sakto? I was right, okay. I don't use that word too often. Kung magkalot ka, dali sa Pilipinas, na pa mga gold mines, dali sa Mindanao. I met someone recently. Nag-work siya sa gold mine, I think, kasing sa Rizal or dito, sa bukid, nalimon ko sa dapit. Pero kung ikaw magkalo mo dito sa lalong yun, mukuha sa bulawan or plata, the gold and the silver is not. Can I borrow your ring, wifey? This is titanium, not gold. Is a white gold ring with diamonds inset. Kung magkalot ka, kaplag sa bulawan or plata, dili murag ni ini. Tinood ba? Nasago sa daghang lain butang, bato, balas, yuta, hugaw. Tinood ba? Naay, it always comes in clumps and rocks, di ba? Naay kahugawan sa gawas, pero naay po kahugawan sa sulod. Tinood ba? Magagamit ka og brush or lain-laing galamiton sa pagkuha sa kahugawan ikan sa gawas. Pero naipus ka butang lang na makakuha sa kahugawan nga nasa sulod. Kanang kalayo. Ang kalayo lang makakuha sa kahugawan ikan sa sulod. They melt the metal, magpatuna, magbutang sa hindi mawala. Mukuha sila sa puthaw, plata, bulawan, lain-lain. You'll forgive me, I've never done it, so I don't know the full process. But they put it in the furnace and they melt it. O kung sila magpatunaw na sa puthaw, ang mga kahugawan sa sulod mag-float sa top. I don't know how to say that in English. They come to the top. Something you can mulutaw, mabot sa top. Mulutaw, mag-float. And they take a tool, mukuha sila sa galamiton, o mukuha sa hugaw gikan sa top. Bible talks about purifying silver 7 times, meaning magpatunaw
7 times balik-balik hangtod putli gyud. God is comparing our lives. Ang Diyos nakapara sa atong kinabuhi. Nga sa plata or bulawan. The only thing that can remove the impurities from the inside is the heat of the fire in the furnace. Ang kainit sa kalayo sa lod sa hudno. The fire purifies the precious metal. Ang kalayo, ang kainit, magpaputli sa bulawan, sa plata, aron magamit para sa matahong nga butang. Sakton ra. So it can be used for something beautiful. Walay tao mukuha sa bulawang gikan sa yuta, magbutang diretso sa iyang kamot. Da nga pato lang. Maot yun. Kinahanglan limpyuhan. Kinahanglan patunawon. Kinahanglan maglimpyo sa sulod ug sa gawas. Dayon magamit na. Dayon mahimong matahon. Diba? Let's just be very, very honest. Sa atong gawling unod, walay katahon. There's nothing beautiful in our natural flesh. We are selfish. We are proud. Dali masuko. May gugma sa atong kaugalingon. But you notice all those things I just mentioned are on the inside, not the outside. Ang problema sa kadalo, anadere. Ang problema sa kasuko, anadere. Ang problema sa garbo, anadere. Behold, I have refined thee. Ako miputli kanimo. God is saying, ang plata, iputli, diya sa kalayo sa hudno, in the fire of the furnace. He said, I don't use actual fire. Kung ganaan ko magpaputli sa akong katawhan, dali ko maglangan sa kalayo, tinuod kalayo. He says, I put you in the furnace of affliction. Unsang kalayo, nagigamit sa Diyos sa pagpaputli sa kahugawan ikan sa atong kasing-kasing. Ang kalayo sa kasakitan. Why the furnace, Pastor Mike? Nga naman na nagkalayo ng mga pagsulay sa atong kinabuhi, nga naman lalong kasakit. God says, I use the furnace to purify your heart and life. Gamiton nako ang hudno sa pagpaputli sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Listen now, the furnace is not for punishment. It is for purification. Ang hudno, dili alang sa pagsilot. Alang ra sa pagpaputli. God is not punishing you. The furnace is not a punishment for selfishness. It is the tool to remove selfishness. Dili ang pagsilot sa garbo, kana ang kalamiton sa pagkuha sa garbo. And our church has been in the furnace. Anata sa hudno sa kasakit. Ang tod karon, it's going to be a few months before we fully heal. Pipila ka bulan pa. Ang tod ayohon gyud. But as I studied for this message yesterday, naglisod ko, unsang katuyo ani nga mensahe. Here's the thought God brought to my mind. I wonder what God is trying to purify and remove from our church.
Unsa dagway. I forgot to ask Gillette's help with this. I don't know how to say it. Unsa dagway gisulayan sa Diyos sa'yo. I don't know how to say it. I'm sorry, I don't know how to say it. God is trying, listen, anata sa panahon sa kasakit. You know what that tells us? Ang Diyos nagsulay magpaputli ka nato. So what is He trying to remove? Nagsulay siya magpaputli sa unsa man. I'm sorry that I don't know how to say it in proper grammar, so I kaayo. I wonder if God is trying to remove selfishness from our hearts. Basin sulayan niya nga magkuha sa kadalo gikan sa atong kasing-kasing. I wonder if it's selfishness. Basin kadalo naman. Can I say to you today, pila ang mga butang sa kinabuhi na magpapad, magpugong sa atong pagpangalaga sa Ginoo, labaw sa kadalo. Did I say that right? Very few things in this world hinder our service to God more than selfishness. It is selfishness that keeps us from being a good husband or a good wife. Ang kadalo, mao ang pagpugong kanato gikan sa mayong pagkabana, mayong pagkaasawa. It is selfishness that keeps you from loving your wife. It is selfishness that keeps you from following and loving your husband. Kadalo. Hold on. It is selfishness that keeps us back from properly disciplining our children. Ang kadalo, maong pagpugong nato gikan sa biblical disiplina, subay sa Biblia. Biblical discipline. It is not love that stops you from disciplining your children. It is selfishness. Oh, nagumag ko kaniya, di kaya na ako kung maghilhag siya. That's not love, that's selfishness. Let's just be honest. Masayon, maglingkod diri, o magsinggit sa akong mga anak, kaysa mutindog o muhatang niya sa biblical spanking. Pastor Mike, do you believe in spanking? Yes. When your children are young, absolutely. I still spank all three of my children. Not abuse, lovingly, properly, but I spank them. And it hurts, and they cry. That is biblical discipline, but the reason we don't do it is because we are selfish. Masayo nga maglingkod ug magsinggit, mga saba lang. Sige, wag ka naminan ako! Kadalo. I wonder if God's trying to remove selfishness from our... It's selfishness that causes problems in our relationships. Ang kadalo ang paghimo mga problema sa atong mga relasyon. Sa mga kaminyoon, sa mga pamilya, sa igsoon, sa church members. Kadalo. Talking about selfishness. It is selfishness that holds us back from being a witness for Christ. Ang kadalo ang pagpugong nato gikan sa pag-share sa gospel. Let's just be honest. Mas sayon maglingkod sa balay mag-Facebook kaysa pagtindog, pagligo, pag-ilis, pagkuyog, pagsangyaw, paghatag ng mga tracks. It's easier to sit at home. I just wonder sometimes kami sometimes kita nagsakit. What is it God's trying to purify from our hearts? Maybe it's selfishness. Pasin ang kadalo. Do you know what I've learned? The most unselfish people in the world are people who have suffered greatly. Ang pinaka-unselfish ng mga tao sa kalibutan, mao ang mga tao nga nag-anto sa hilabihan and they let God work in their lives.
Usahay kita magantos, pero delita mo tugo ang Diyos mag-work sa atong kinabuhi, mahimong ta bitter. But when you find someone who is just loving, I mean genuinely loving, unselfish, I'll guarantee you every time, ay dakong paganto sa ilang kinabuhi. Let's tell Ma'am Ruth, one of the most loving Christians I've met on deputation was a man by the name of Brother Rodney McCroskey. Kung magdul ka kaniya, just nagbati ka, just, he actually cares about you. Naikupa siya, bisan wala ka kailag yun kaniya, naikupa siya kanimo. He had a son that grew up who was born with many birth defects. Ang iyang anak, before his 21st birthday, had had more than 21 major surgeries. And Brother Rodney is one of the kindest, gentlest Christian men I've ever known. A few weeks ago, nami sa Cebu, and I introduced Ma'am Ruth to an American man who's married to a Filipina. Member siya sa simbahan dito sa Katipunan, Bible Baptist Church Katipunan. Naminyo siya sa anak ni Pastor Giselva. Nalimot ko sa ngalan sa iyang asawa. It's a little bit unusual, so I forgot it. But I told Ma'am Ruth, I said, he reminded me of Brother McCroskey. Nagpainu ang iyang batasan, ang iyang attitude, ang iyang, can I say, pagtagad, I can't think of the right word, but the way he treated, ang iyang pagtrato sa uban, nagpainu siya na ni Brother McCroskey dito sa US, same spirit. And then I found out, he has a daughter who's special needs. Ang iyang anak, autistic ba? I think autistic siya. Autistic ba? Dili Down syndrome. Nalimot yun ko. Pero ang iyang anak na special child yun siya. Dili sa lawas ra, pero sa hunahunag. He said his daughter has something called phantom itching. Phantom means dili tinuod sa mga ghost. Something of itch. What's an itch? Katol. He said on her back, she itches all the time. Bisan walay problema. So all the time, like scratch her. He said her back, the skin is like leather. Something of leather, ang panis sa baka. Because kanuna, like scratch. He says, the first service we were there, nakikita ko sa tunga-tunga sa service, nagtingog siya, ang iyang anak maglingkod sa wheelchair, dali makalakaw. Push siya sila, push siya sa iyang anak sa gawas. He told me after the service, he said sometimes she gets a little crazy, and if we don't get her out of the building, we don't get her away, people mabuwang siya, she'll start throwing things, mabuwang. Now I think she's 21, 22. I told Ma'am Ruth, pwede yung good ang situation ni Brother McCroskey. Nagdaakong kasakit. Wala yung anak. O yung gitugo ang kasakit. Nagpaputli sa iyang kinabuhi. Are you listening to me today? Why the fire? Nga naman ang Diyos motugo ang mga panahon diha sa hudno, dali para sa pagsilot, para sa pagpaputli. He's trying to purify. I wonder what he's trying to purify from our church. Maybe it's selfishness. Maybe it's pride. Basin ang garbo. Pride is the sneakiest sin in the Christian life. Something sneaky. Magbuhat na tinago. Magtago ka. Sneaky. Ang pride makasulot sa itong kasing-kasing. Nawala, what's the word? Nawala na ilhi. Wala na ilhan. Wala na kit. How you say? Unnoticed. Wala na tikti. Na matikti. Wala na matikti. Oh, I'm sorry. Dali magkarabos. I'm sorry. It's amazing how quickly we can go from saying, God uses me, He's so good, to, God uses me, I must be so good. Diba? Ang Diyos naggamit ka na ako, nindo Diyos siya! Dayon, ang Diyos naggamit ka na ako, nindo Diyos ko. Garbo. Wow! Daghang kaluwas. Wala nga kung simbahan na puno sa mga solars. Daghang kaluwas. Nindot ni! No! Nindot siya! Garbo.
amazing how quickly we think we're better than somebody else. Dali tanong hunulog nga mas may ko kay kaniya. Makita na to, makita na to ang gamay nga kay kaluyahon sa uban. Ug diretso mag-BI nila diya sa atong kasing-kasing. Garbo. Instead of loving other church members, diya sa ilang panahon sa kaluyahon when they're struggling, instead of loving and praying for them, madako ng ulo, mas may kukay kaniya. Garbo. 1 Corinthians 15:10, ako rin mabasa. Si Paul naging, by the grace of God, I am what I am. Apan pinaagi sa grasya sa Diyos, ako mao ako. What is he saying? Ang tanan maayo sa akong kinabuhi, tungod kaniya lang. May I remind you this morning, kung naibisang unsang maayo sa atong kinabuhi, kana tungod sa iyang grasya, dili tungod sa atong kamaayo. I wonder if God is trying to purify selfishness or pride from our hearts. We're talking about the furnace this morning. Nakastorita kabayan sa hudno. Ang mga panahon diha sa kung nagkalayo nga pagsulay, nga naman ang Diyos nagtugot ni Ana. Nga naman ay hudno. Panahon sa hudno. Because He is trying to purify our lives so He can make us into something beautiful. Nagsulay siya, mupaputli sa atong kinabuhi, aron makahimo siya kanato nga matahong para sa iyang paggamit. Can I say that? For His using. Karong buntag naglaom ko, nanginaot ko, nga ako nanginaot ko. I wish I could tell you. Nanginaot ko nga ako makasulti niyo karong buntag. Kini nga panahon sa hudno, last na lang, dali jud mahitabo pag-usap. Pero dali tinuod. Nasakit na karon, nasakit yapon sa umaw. Every church, ang tanan simbahan na ay mga panahon sa kalipay, mga panahon sa kasubo, mga panahon sa panalangin, mga panahon sa kasakitan. But here's the question this morning for the message. Diha sa panahon sa lud sa hudno, how will we respond to God's purification in our lives? Unsaon na to pag-atubang sa mga situation nga gamiton sa Diyos sa pagpaputli sa atong kasing-kasing. Some people get angry. I'll be honest, that's me. When problems come, my first fleshly reaction is anger. But that's not who I want to be. But sometimes when the trials come, we get angry, don't we? Or maybe we get discouraged and think, basi magundang lang ko. But both those reactions are wrong. Silang duha, sayop. Kasi may unsang saktong reaction, response. Unsang na to pag-atubang sa mga panahon sa hudno, sa kasakitan. Go back with me to 1 Peter chapter 4, verse 19, and we'll be done this morning. We can get angry, makabaso sa Diyos, makabaso sa uban, pwede tama discourage, maluyahon, magundang, or we can choose to trust God and let Him work in our lives. Makapili ta nga musalig sa Diyos ug motubo kaniya nga moliho sa atong kinabuhi. 1 Peter chapter 4 verse 19. Kung nasa, amen. Wherefore, let them that suffer according to the will of God. Look at the next sentence. Commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator. Tungod ni ini, tugo kanila nga naganto sumalas karubuton sa Diyos nga mutugyan
sa pagbantay sa ilang mga kalag. Ngadto kaniya. Diha sa pagkuha og maayo. Ingon nga ngadto sa uska inumanon nga magbumugna. We can get angry, we can get discouraged, or we can decide to trust God and let Him accomplish His purpose through the trial. You listen to me very carefully. The trials are coming either way. Kung ikaw mag-decision, dili ko mo daw sa panahon, dili ko mo tuong Diyos mag-work. Ang panahon sa kalisod mo but ihapon. Why would we waste the time in the furnace when God wants to use it to change our hearts? Dagang mga Kristohan, mag-usik sa panahon sa hudno. Ang tanan nilang kasakitan, ma-waste yun. Wala'y pulos, tungkol dali sila magtugo ang Diyos maglihok sa ilang kinabuhi. Dili ko ganahan nga mausik ang atong kasakit niining duha kasimana na nilabay. If we have to suffer, I want God to change us. Kung kinahanglan ta maghila, ganahan ko nga naay mga changes sa atong kasing-kasing. Kung gikinahanglan yun ang panahon sa kasakitan, dili ko ganahan mausik. I want to grow. I want to change. Ganahan ko motugo ang Diyos mo lihok sa atong kinabuhi. That's what it says. Commit the keeping of your soul. Diyo, that means, sakit kaayo. Pero ako motugyang kanimo. Sa tanhan mo, salig ko kanimo. I believe you know better than I do. And I will trust you to work in my life. And I ask you this morning, in your personal life, will you allow God to work in your heart? Motugo ba ka ang Diyos maglihok diha sa imong kinabuhi pinaagi sa imong kasakitan? Don't waste your trials. Ayaw mo usig sa imong kasulayan. Let God work in your life. Tugon na mga ulo, biyong umaga. Every head bowed, every eye closed.